Tangi. Hello guys, mumeze neza, mumeze mute? Nkuko bisanzwe rero ni mwarimu mbangutse ugarutse kubigisha igisirimba. So niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel Rwamika TV, kora subscribe, ufungura inzogera, ibyo nzaza nkora mbivuga kugira ngo amasomo yacu reka nsabe cameraman angigireze kugira ngo ibyo mvuga byumvikane. Egereza hino. Hello guys, inshuti zanje. Ndabasuhuje cyane aho muri hose, aho muhereye ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nibyo naza mvuga ngo umuntu ugeze kuri channel aribwo bwa mbere Rwamika TV, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo amasomo dukora yose abashe kubageraho. So rero ndabashimiye mwebwe namwe mumaze gukora subscribe, Imana yo mwijuru aheze umugisha. Ariko kandi nibutsa abantu murimo kureba video ugasanga video igejeje views 200 ukaza usanga like ni 70 cyangwa 100. Abandi mwabaye gute? Niba ukunze video wayireze uzukora like, niko kwiza ndabasavye mukora ama like. Ikindi ndongera kwibutsa abantu bazambwira ngo nkore urubuga narukoze kera abandi nabashizeho, umuntu ntarashiraho ugerageza unyandikire. Urubuga rwo narukoze, umuntu ntarashiraho unyandikire kuri WhatsApp yanje 0793777052 none ndama ngushiramo usanga abandi. So rero uyu munsi nabateguriye kubigisha indirimbo ya healing mu gisirimba yaje ejo bundi, kamanze nyibumvishe. Mungu wa majeshi, wewe umetukuka, dunia yote nzima zaidi ya ufalme wote. Makerubi na maserafi wanaimba kila siku wakisema mutakatifu, mutakatifu, mutakatifu. Ndakeka iyo ndirimbo nta muntu utarayumvishe. Tugiye kuyikora noneho mu mukunga kugira ngo kumve melody yayo, ku buryo ushobora kuyicuranga umuntu wese uri hariya akama yumva icyo ukoze, abaririmbyi batararirimba. Kadutangire sasa tudatinze. Wakisema mutakatifu, mutakatifu, mutakatifu. None ibi mpaye nkora byo ni ibihe by'indirimbo nyine, ko z'indirimbo noneho hari na melody just. Ubwo ngubwo ukura mpaye nyiririmba, abandi bagaza bayikora nko mu kantu k'akazuru, ariko none twayishize mu mukunga. Nico kintu none tugiye kureba ukuntu wicuranga mu gisirimba. Reka nsabe cameraman agerageze yerekane amanota ndimo ndakoresha. So tutaratangira, amajwi nakoresheje light 1 na settinzeho grand piano. Murayibona ni grand piano, kwa kundi ugifungura piano nyine niyo yamiza. Ijwi rya kabiri nzambi abwira ko muri piano yanje muri taburo hajemo akantu, niba ni kuba yakubise simpaye mbize, ariko ni selo. Ijwi bita selo wayisanga ahantu uzukanda hano kuri light 2 ku bantu bafite amapiano afite za light 1 na light 2, ukanda hano kuri light 2. Inza nkunda kubereka amajwi kandi bakavuga ngo sinayerekanye. Ukanda hano kuri light 2, ukandaho, warangiza ukaza muri string muri iki cyumba bita string, ugakandaho, warangiza ugakaraga kera ijwi bita selo iturigeraho ngiri.
mwaribonye niho ndikura, niryo jwi ncurangiyemo, niryo jwi ni amajwi abiri tugiye gukoreramo grand piano na selo, nivyo bintu tugiye gukoresha. Murebe guys, urakubita iri nota uze hano uhita ufata iyi fa, Mungu wa majeshi, wa majeshi, G sharp minor, guys, nizere ko muhaye mubireba, kansubiremo buke nta beat irimo, urahera ahangaha, nizere ko umubireba. None wumve melody mu kuririmba. Mungu wa majeshi, wewe umetukuka, dunia yote nzima zaidi ya ufalme wote. Mungu wa majeshi, wewe umetukuka, dunia yote nzima zaidi ya ufalme
noneho ibi ni ibihe by'indirimbo nari mpaye ncuranga just uko nacuranze ndirimba, ariko ncuranze uko ntaririmba umuntu uri hariya tiyo kumva ibyo haye curanga, ko turacuranga ibihe by'indirimbo gusa. Noneho ibi ngibi naza nkora nivyo bita gusoma indirimbo cyangwa se kuyagagura indirimbo, kuri ucuranga ikintu umuntu wicaye hariya akaza yumva ngo nani acuranze indirimbo iyi niyi. Iyi ndirimbo igezwe irahanze, uyicuranga mu gisirimba abantu bakabyina kandi bakanezerwa. So kansubiremo rimwe noneho. Iri nota baryita G sharp minor. Iri wewe umetukuka dunia yote nzima, zaidi ya wafalme wote, zaidi ya wafalme wote. Makerubi na maserafi wanaimba kila siku wakisema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Nyine melody irasa nkigiye kimwe, nta kintu gihindukaho, ni kimwe. Noneho tugiye gusubizamo beat nk'amasogonda ngahe twame dusoza. Umuntu utazabibona yandike muri comment ndaza kubibona. Twemerewe gusubiraho nta kibazo n'ibyo tubereyeho, kandi nibutsa ko urubuga narukoze muze kunyandikira, umuntu utararujaho mushireho nta kibazo. Ushoje aka kantu kanyuma ko gusoza mutakatifu, mutakatifu, uwo gacurangiramo umukunga abantu bagafashwa nko mu minota nk'ingahe. Nyine nta kindi ukora ako mutakatifu, mutakatifu. Rugero guys, murakoze kadusoreza ahangaha. Umuntu utari bubibone anyandikire muri comment ndaza kubibona. Ubwo ejo cyangwa ejo bundi twogasubiramo tugiye gukora irindi somo, ariko ndakeka ntako ntagize kugira ngo mbigaragaze. So Imana yo mwijuru aheze umugisha. Rero murakoze, mwarimu mbangutse mwari hamwe nawe, naho ubutaha. Ciao ciao.